Reka mbasuze kandi baha ikaze mwese mukomeza gukurikira gahunda za Buhuruboy TV. Uyu munsi turi ku itariki 9 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 tuje mu makuru yacu y'ubwenge. Na makuru tubagezaho n'ikiganiro tubategurira aho tubagezaho amakuru yaranze icyumweru. Na makuru mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Olivier Harerimana cyangwa se Buhuruboy. Mwibutse gukanda subscribe kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu by'ubwenge bigiye bitandukanye. Mbahaye ikaze kandi mwibutsa ko aya makuru ari amakuru tukugezaho mu buryo bw'inshamake. Na amakuru tubategurira cyane cyane twibanda ku makuru yavuzwe hano mu Rwanda. Mbahaye ikaze. Amakuru yacu mu buryo bw'incamake, reka tuyahere mu karere ka Bugesera. Muri Bugesera muri iki cyumweru gishize umugabo arakekwaho kwica mugenzi we w'umuturanyi aho yajyaga amushinja ko amusambanyiriza umugore. Ibingibi byabaye muri iki cyumweru gishize, bibera mu karere ka Bugesera ahitwa Gashora, ubwo ni mu murenge wa Gashora, aho umugabo yakubise mugenzi we umuhini ahita apfa amushinja kuba amusambanyiriza umugore. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abana 9 b'impanga bavutse ku itariki ya 4 Gicurasi, ku itariki 4 Gicurasi mu mwaka wa 2021. Aba bana bujuje imyaka 5 ndetse ubuzima bwabo ubu ngubu buhagaze neza, mu gihe abaganga bari baravuze ko aba bana bashobora kuzagira ubumuga kubera ko bavutse igihe kitageze. Aba bana babyawe n'uwitwa Halima Chise ndetse na Abdelkader Arbi. Abangaba bakaba bakomoka muri Mali, ni mu gihugu cya Mali niho bakomoka. Icyo wamenya kandi nuko ari ubwa mbere ibingibi byari bibayeho ko umubyeyi umwe w'umugore abyarira rimwe abana 9. Byarabaye. Reka tugaruke hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali. Umugore witwa Gisele yafatanwe urumogi ahita atabwa muri yombi. Amakuru yatanzwe n'abaturage ku itariki 4 z'ukwa gatanu ahagana saa 3 z'ijoro. Aya makuru avuga ko polisi ikorera mu murenge wa Kimironko mu mujyi wa Kigali yafashe umugore witwa Gisele, yitwa Umuhoza Gisele w'imyaka 32, afatanwa udupfunyika 50 tw'urumogi. Yafatiwe mu mudugudu w'Urugwiro, akagari ka Nyagatovu, akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kimironko kugira ngo akorerwe dosiye, ashyikirizwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa se Rwanda Investigation Bureau. Reka twambuke umugabane twerekeze ku mugabane wa Aziya mu Bushinwa. Mu Bushinwa hari robo yakoraga imikino ya Kung Fu, yaje kunanirwa gukora neza nyuma yo kuvangirwa kubera abantu benshi bari bayizengurutse, bari bayegereye. Iyi robo yari yagenewe ko iza kugaragaza umukino wa Kung Fu, ariko ubwo iyi robo yabonaga abantu benshi bayisatiriye yahise ikora ibindi bintu bihabanye n'ibyo bari bayitegetse. Ni ukuvuga ngo bari bayisetinzemo ko iraza kugaragaza umukino wa Kung Fu, abantu bayegereye ihita itangira kuzanamo n'imbyino nyarwanda. Reka tugaruke hano mu Rwanda mu karere ka Kirehe. Inkuba yishe inka zirenga 15 cyangwa se 15, wabivuga uko ushaka bitewe naho wavukiye. Inkuba yishe inka zirenga 15 n'intama zarishaga mu rwuri mu karere ka Kirehe, umurenge wa Nyarubuye, akagari ka Kankobwa. Izi nka n'intama zari iz'umugabo witwa Patrick. Inkuba ikaba yarazikubise ubwo imvura yagwaga zose zigahita zipfa.
mu karere ka Rwamagana hari umusore wari waraburiwe irengero ku munsi w'ubukwe wabonetse. Bamubajije impamvu yatumye agenda, avuga ko impamvu yatorotse ngo yaketse ko yari yamenye amakuru ko hari abantu bashaka kumwicira ubukwe. Reka twerekeze muri Uganda. Abanyarwanda babiri bafashwe bagurisha muri Uganda imiti babeshya ko iyo miti ivura virusi itera sida. Abangaba bahise bakatirwa igifungo cy'imyaka 3 cyangwa se bakishyura ihazabu y'amashiringi ibihumbi 300. Reka tugaruke hano mu Rwanda. Miss Mutesi Jolly, uyu nguyu yagaragaye afite isakoshi yo mu bwoko bwa Hameskeri bag. Iyi ngiyi igura amafaranga abarirwa hagati y'ibihumbi 11,400 kugeza kuri 14,500 by'amadolari ya Amerika. Ni ukuvuga amafaranga ari hejuru ya miliyoni 10 z'amanyarwanda. Ibaze kugendana isakoshi ye yonyine itarimo n'amafaranga, ihagaze agaciro ka miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda ni amafaranga menshi, ku buryo uramutse uguze isakoshi y'ibihumbi 50 ukigomwa, ayo mafaranga yandi asigaye ukayahereza abantu hano hanze, ndabizi neza ko hari abantu ayo mafaranga yahita ahindurira ubuzima, harimo namwe muri kunyumva, ariko ntabwo ari mwese. Harimo namwe muri kunyumva, nge ndayafite. Reka twerekeze muri Uganda. Ubwo dusubiye muri Uganda, polisi ya Uganda yataye muri yombi abanyarwanda bagera kuri 25. Polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi abanyarwanda 25 bacukuraga cyangwa se bacukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko mu karere ka Kisoro. Abanyarwanda nibo bakunda kuvuga ngo ni Gisoro. Ibi ngibi byatangajwe ku wa 3 Gicurasi muri umwaka wa 2025 n'umuvugizi wa polisi muri umwaka wa 2026 n'umuvugizi wa polisi mu ntara ya Kigezi, bamwita Elimete, aho yatangaje ko bacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, amabuye yo mu bwoko bwa wolfram. Reka tugaruke hano mu Rwanda, aho umuhanzi w'icyamamare bamuzi nka Itahiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody. Uyu nguyu ari mu byishimo nyuma yo kugera ku mubare w'abamukurikira cyangwa subscribe miliyoni 1 kuri chaîne ye ya YouTube. Ni ukuvuga ngo kuri YouTube ye yujuje abamukurikira miliyoni, subscribe miliyoni. Iyi ngiyi ni intambwe ateye, ari umuhanzi wa gatatu wigenga kuko yabanjirijwe n'abarimo Meddy na Israel Mbonyi, mu gihe mu baririmbira mu matsinda harimo itsinda Ambassadors of Christ Choir ndetse na Papi Clever and Dorcas. Abangaba nabo bujuje miliyoni ndetse hari n'abayirengeje. Hano mu Rwanda, turacyari hano mu Rwanda, guverinoma cyangwa se guverinoma y'u Rwanda yatangaje inkuru nziza cyane ko iri mu biganiro n'ibigo bibiri byo hanze bishobora guhindura imodoka za lisansi na mazutu. Izi modoka ngo zikagirwa iza gaze cyangwa se iz'amashanyarazi, ndetse ibiganiro ubu ngubu byamaze kurangira. Hagiye gukurikiraho ibyo gukora igeragezwa cyangwa se igerageza. Ibiganiro byararangiye, hasigaye igerageza cyangwa se igeragezwa. Ngiyi ni inkuru nziza bitewe naho ibiciro bya lisansi bigeze. Reka twerekeze mu karere ka Rutsiro. Abarinzi babiri barimo Iradukunda Eric na Ntirushwa amaboko Cedric, bombi b'imyaka 26 ba company Ari Group Holding Limited. Iyi ngiyi ikaba icukura amabuye y'agaciro mu murenge wa Mukura
mu karere ka Rutsiro ubwo imvura nyinshi yagwaga mu cyumweru gishize bagwiriwe n'umukingo bari bugamyemo munsi yawo. Iradukunda Eric ahita apfa ako kanya, mugenzi we ararokoka ajyanwa kwa muganga, yajyanwe mu bitaro bikuru bya Kibuye, niho bahise bamujyana. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwasabye abarinda ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro bwabagiriye inama ko igihe imvura iguye bakwirinda kugama ahashobora kubateza impanuka, cyane cyane ko haba hari n'izindi nzu zihubatse bakaba arizo bareba bakajya kuzugamamo. Reka tugaruke kuri ya nkuru idasanzwe, aho imvura idasanzwe yaguye ahagana saa saba n'igice z'amanywa mu karere ka Kirehe mu murenge wa Manga, akagari ka Bwiyorere. Inkuba yakubise inka 15 n'intama 18 zose zihita zipfa. Aya matungo yose ngo yari muri famu y'uwitwa Mutarambirwa Patrick. Uyu nguyu ni umusaza w'imyaka 52. Icyo wamenya nuko mu mezi 4 ashize gusa inkuba imaze kwica abantu 49 mu Rwanda. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda yatangaje ko kuva uyu mwaka watangira mu mezi 4 gusa inkuba zimaze guhitana abantu bagera kuri 49 mu gihugu hose, ndetse zinangiza ibikorwa remezo byiganjemo iby'amashanyarazi n'ibindi bigiye bitandukanye. Minema kandi yagaragaje ko kuva uyu mwaka wa 2026 watangira abantu bakomerekejwe n'inkuba bagera ku 160, ndetse inka zigera kuri 72 nazo zikaba zarakubiswe n'inkuba, zose zikaba zarapfuye. Ni mu mwaka umwe gusa. Reka twerekeze hanze y'imbibi z'u Rwanda. Perezida Assimi Goïta wa muri Mali, uyu nguyu yigize minisitiri w'ingabo ubwe ku giti cye, asimbuye uwitwa Sadio Kamara uherutse kwicirwa mu bitero by'inyeshyamba i Bamako. Ibi ngibi byasohotse mu itangazo rya leta, aho rivuga ko Goïta ari perezida icyarimwe akaba na minisitiri w'ingabo icyarimwe. Ibi ngibi nabyo muri kumva ko ari ibintu bitangaje byabaye muri iki cyumweru gishize ni muri Mali. Reka twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se USA, aho umunyemari Elon Musk yemeye kwishyura miliyoni 1.5 z'amadolari y'Amerika mu rubanza yaregwagamo n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura isoko ry'imari n'imigabane mu bijyanye n'igurwa ry'imigabane ye muri X yahoze yitwa Twitter cyangwa se Twitter mu mwaka w'ibihumbi 2022. Leta yamushinjaga ko yatinzeho iminsi 11 gusa mbere yo gutangaza ko yaguze imigabane ingana na 5% muri Twitter. Iryo banga ngo ryatumye abasha kugura indi migabane ifite agaciro karenga miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika ku giciro cyo hasi cyane. Urumva ko nta mikino bagira. Reka tugaruke hano mu Rwanda. Ni inkuru yavuzwe muri iki cyumweru gishize cyane muri siporo, aho umwanzuro w'abakinnyi ba Mukura wakomeje kuba ntakuka. Bavuze ko nta myitozo bazakora nyuma y'uko mugenzi wabo asagarariwe n'umusifuzi akamukubita umugeri ku bugabo bwe. Ibi ngibi byabaye ubwo iyi kipe ya Mukura yakinaga na Rutsiro Football Club ku cyumweru cyashize. Turacyari hano mu Rwanda. Umuturage wo mu murenge wa Mpanga mu karere ka Kirehe wapfushije amatungo 33 arimo inka 15 nyuma yo gukubitwa n'inkuba. Uyu nguyu yashumbushijwe izindi nka, aho yahawe inka 25
ku bufatanye bw'ubuyobozi n'abaturage bavuga ko asanzwe ari umuturanyi mwiza. Urumva ko rero kubanira neza abandi bantu nabyo hari aho byagutabara, ni byiza cyane. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze uwitwa Imanirakiza Isa Naftali, noteri wigenga ukorera mu karere ka Rubavu, n'abandi bantu batandatu aribo Nkundimana Tarisise, Sabimana Strato, Harerimana Jean Paul, Mukeshimana Marie Louise, Ndagijimana Daniel ndetse na Ndagijimana Jean. Abangaba ngo bakurikiranyweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha inyandiko mpimbano. Reka twigira mu karere ka Nyagatare. Muri Nyagatare havuzwe inkuru ko hari umukontabule watawe muri yombi akekwaho kunyereza umutungo wa leta. Mu karere ka Nyagatare, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umubaruramari cyangwa se comptable mu rurimi rw'igifaransa w'umurenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare, akurikiranyweho kunyereza umutungo wa leta usaga miliyoni imwe n'igice. Yafashe uyu nguyu yafashwe ku itariki 4 Gicurasi muri uyu mwaka turimo wa 2026, akurikiranyweho icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta ungana na miliyoni 1,600,000. Urumva ko aya mafaranga atari makeya cyane ugereranyije nuko ibihe bimeze muri iyi minsi. Aya ni amafaranga menshi cyane. Reka twerekeze muri iyi nkuru yavuzwe mu myidagaduro. Ni muri iki cyumweru gishize umuhanzi w'icyamamare hano mu Rwanda bamwita Ruhumuriza James cyangwa se King James. Uyu nguyu yanditse amateka yo kugurisha amatike yose y'igitaramo azizihirizamo imyaka 20 amaze mu muziki, tariki ya 1 Kanama muri uyu mwaka wa 2026 mu minsi 3 gusa. Amatike yashyizwe ku isoko tariki 2 Gicurasi 2026, aho ku mugoroba wo ku wa kabiri hashize. Ku rubuga rucururizwaho amatike nta n'imwe yari hasigaye. Abategura iki gitaramo cya King James 20 years batangaje ko hari gutekerezwa uko hashyirwaho igitaramo cya kabiri bwa mbere mu mateka, nacyo kikabera muri Biki Arena ku munsi ukurikiyeho. Ahangaha baba bakoze ibintu bitabayeho, ni amateka nyine baba banditse, ntabwo nigeze nzumva. Umuhanzi se yakorera igitaramo ahantu hamwe iminsi 2? Ibyo bintu ntabwo bibaho, bakajya ngo basimburanye. Reka twerekeze muri Kongo. Muri Kongo, abaganga bakorera umuryango w'abaganga batagira umupaka babita MSF. Abangaba basagarariwe n'abazarendo bashyigikiwe na leta bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo bari bageze mu gace ka Luindi kari muri teritwari ya Mwenga. Teritwari ya Mwenga ni hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri Kongo mwarasaze gufata abaganga mukabakubita kabisa. Umuganga noneho utagira umupaka fata umuganga utagira umupaka ukamukubita. Kiba nduyu muganga kabisa. N'aba ngaba nabatera inshinge zisinziriza, ubundi ibintu nabakorera n'Imana ibizi, nuko ntari umuganga. Tugaruke hano mu Rwanda. Ni muri Uganda. Umunyeshuri w'umugore utwite wiga muri kaminuza ya Bishop Stuart University, iyi ngiyi iherereye Imbarara muri Uganda. Uyu nguyu yapfukamishijwe imbere y'abanyeshuri bagenzi be kugira ngo abasabe imbabazi nyuma yo gufatanwa telefone yari yibwe. Uyu munyeshuri yavuze ko yayitwaye kubera ko nawe yari yibwe telefone ye, ni ukuvuga ngo yarashaka kwihimura cyangwa se kwihorera. Reka twerekeze muri Kenya.
muri Kenya bagiye gusuzuma niba Uhuru Kenyatta yakurirwaho ibyo yagenerwaga nka perezida wacyuye igihe. Inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena muri Kenya igiye kwiga ku busabe bwo kwambura Uhuru Kenyatta uburenganzira, inyungu n'ibindi bitandukanye ahabwa nk'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu cya Kenya. Ibintu se bibaho. Mu bintu agiye kwamburwa harimo n'amashiringi miliyoni 1,500,000 ya Kenya, ni ukuvuga amafaranga asaga ibihumbi 11 by'amadolari ya Amerika buri kwezi. Bamwambure kabisa, niba bamwambura ahangaha ni ukuvuga ngo ni ukunyereza, ukunyereza umutungo wa leta. Abaturage bakagenda bagakora, undi nawe agahembwa yicaye ngo kubera ko yabaye umuyobozi agafata uwo mushahara. Reka twigarukira hano mu Rwanda, mu karere ka Rutsiro. Abaturage b'i Rutsiro bagiye kubona stade ivuguruye ikipe yabo ya Rutsiro Football Club izajya yakiriraho imikino. Ubu ngubu imirimo yo gushyira ubwatsi bw'ubukorano cyangwa se tapi synthetique muri stade Mukebera yari yaradindijwe n'ibura ry'ibikoresho, noneho igiye kugana ku musozo. Imirimo iri kugana ku musozo. Ebana, nkuko mbibona hano imbere yanjye kabisa, urabona ko tapi barimo kuyishyiramo. Reka nizere ko abaturage bo mu karere ka Rutsiro n'ukuntu bakunda siporo noneho bagiye kuryoherwa kabisa. Nsuhuza cyane abajama banjye, inshuti zanjye zose zituye mu karere ka Rutsiro. Nizere ko iyi stade barimo kububakira noneho igiye kujya ibafasha gususuruka. Ikipe yanyu mujye muyishyigikira. Abantu bo muri Rutsiro ndabakunda cyane. Turacyari hano mu Rwanda. Umugore w'imyaka 45, ni muri Uganda. Umugore w'imyaka 45 wo mu karere ka Mitoma muri Uganda. Uyu nguyu ari mu maboko ya polisi nyuma yo gutegeka umwana abereye mukase kumira inshinge 46 izi ngizi zifashishwa mu kudoda imyenda agamije kumwica cyangwa se kumwivugana. Ibi ngibi uyu mugore yabikoze kugira ngo uyu mwana amuhitane kubera ko yari amubereye mukase. Ntabwo nari nzi ko hari abantu bagifite umutima w'ubunyamaswa. Abangaba ntabwo ari inyamaswa, ahubwo ni ibihanyaswa. Ufata umwana ukamuhereza inshinge akazimira. Reka twigarukire hano mu Rwanda. Karasira Aimable Uzaramba, uyu nguyu wigeze kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda, wari umaze igihe afunze, yitabye Imana ku munsi wa 4 hashize. Yitabye Imana nyuma yo kujyanwa mu bitaro igitaraganya ubwo yafatwaga anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti yari asanze anywa. Ikinyarwanda kugisoma biri kunanira kandi nicyo navukiyemo. Arandi makuru dukesha igihe avuga ko urukiko rw'ubujurire rwo mu Bufaransa rwategetse ko iperereza ku ruhare Agatha Kanziga, umugore wa Habyarimana Juvenal akekwaho muri jenoside yakorewe Abatutsi, rikomeza. Ibi ngibi byabaye nyuma y'uko ubushinjacyaha bugaragaje ko hari ibimenyetso n'ubuhamya byari byarirengagijwe igihe abacamanza bari barahagaritse iri perereza muri Kanama 2025. Ni mu mwaka ushize. Iri perereza ryabaye mu mwaka ushize. Reka twerekeze kuri iyi nkuru ivugwa muri siporo, aho ikipe ya Paris Saint-Germain ku munsi wo kuwa gatatu yageze ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League isezereye FC Bayern Munich yo mu Budage ku giteranyo cy'ibitego 6-5 nyuma yo kunganya 1-1 mu mukino wo kwishyura wabaye ku munsi wa gatatu. Ikipe y'Ipari
Paris Saint-Germain izahurira ku mukino wa nyuma n'ikipe yo mu Bwongereza Arsenal Football Club. Ni ikipe yo mu Bwongereza. Aya makipe yombi ahuriye ku kuba yamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda binyuze muri gahunda yashyizweho ya Visit Rwanda. Hari umutoza Tony FA bamwita Fabio Andre Franco D'Almeida. Uyu nguyu yanenze imisifurire yo mu cyiciro cya gatatu, agaragaza ko naho yazageza umupira w'amaguru wo mu Rwanda. Ibi ngibi yabivuze nyuma yo kunyagira ikipe bita Muhisimbi Football Club ibitego bine ku busa. Reka twigire muri Kongo. Muri Kongo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwita Felix Antoine Tshisekedi. Uyu nguyu yasabye imbabazi. Yasabye imbabazi avuga ko yabeshywe noneho agashaka gutera u Rwanda. Iyi ngiyi ni inkuru wasanga ku Gihe, ikinyamakuru Igihe nicyo cyayitangaje. Aho niho yatangiye kuvuga uburyo igisirikare cya RDC kitari gifite ubushobozi bwo kurwana n'igisirikare cy'u Rwanda nk'uko yabyifuzaga. Yavuze ko uyu munsi abasirikare bamwe na bamwe bahise bafatwa nyine barafungwa. Sinzi ngo bafunzwe kubera iki. Inkuru ntabwo isobanutse neza, gusa tuzayibagezaho mu makuru yacu y'ubutaha. Reka tugaruke hano mu Rwanda. Uwitwa Kimenyi Yves wakiniye amakipe anyuranye mu Rwanda harimo n'ikipe y'igihugu. Uyu nguyu wasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko na Muyango Claudine. Uyu nguyu yahamije ko ubu ngubu ari mu rukundo n'umugore, binavugwa ko bafitanye abana b'impanga. Nyuma y'umukino wa Paris Saint-Germain, Perezida Kagame yashimiye ikipe ya Paris Saint-Germain yageze ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League isezereye FC Bayern Munich yo mu Budage. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko u Rwanda na Botswana byasinyanye amasezerano 6 arimo ikurwaho ryo gusoresha kabiri abaturage b'ibihugu byombi, harimo gukuraho visa ku baturage b'ibihugu byombi, harimo ubwikorezi bwo mu kirere, ubufatanye mu by'ubuzima, imikoranire mu by'ubucuruzi, ubukungu n'ishoramari n'iy'urwego rwa Botswana rushinzwe ishoramari n'ubucuruzi ndetse n'urw'u Rwanda rushinzwe iterambere RDB. Icyo wamenya ni uko aya masezerano yashyiriweho umukono muri Botswana ku munsi wa gatatu. Hari kuwa gatatu yahagarariwe na Perezida Kagame ndetse na mugenzi we w'iki gihugu bamwita Duma Boko. Iri zina rirarenze, Duma Boko, kumva ari hatari. Reka dusoreze ahangaha. Reka ngushimire cyane kandi wowe wabanye natwe kuva iki kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Mwibutsa gukanda subscribe cyangwa se s'abone mu rurimi rw'igifaransa aho ngaho handitse Buhuruboy TV, kugira ngo buri munsi every day tujye tubana mu biganiro byacu by'ubwenge bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane. Iki ngiki ni ikiganiro mwateguriwe kandi mwagejejweho nanjye Olivier Rimana cyangwa se Buhuruboy. Ndabakunda cyane. Reka twongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.